iyi kudeta yo muri Burkina Faso je ntabwo intangaje, iyi nari nyirindiriye, nari ngitegereje kuko uriya ahubwo baramutindije, ahubwo n'abana beza aba Burkina be il fallait kumukuraho kiriya gihe. Ngo bakoze kudeta muri Mali byambabaza, ntabwo mwakora kudeta muri Ethiopia ngo bishimije, ariko mukoze kudeta muri wabonye manifestation zabaye ni ntuze numvise benshi bavuga ati ntabwo dushaka abafaransa muri iki gihugu. Bari bafite amadarapo y'Uburusiya na Niger hakenewe kudeta yihuta nyuma ya Burkina Faso na Niger. Hakenewe kudeta yihuta, hakenewe kudeta no muri Cote d'Ivoire. Ako se Dr. wo kumva ko nanone kudeta ari zakemura ibyo bibazo? Nose ntabikemuye muri Mali. Rero biriya byabaye kuri Gaddafi ntibizongera. Birashoboka ntimwicike intege, humura birashoboka. N'ubu uyu wa Burkina Faso ntiyari kumara n'iminsi ibiri, yari gupfa nka Sankara, ariko nta cyaba uraza kureba. Turabasuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Ni Primo Media Rwanda, turi kumwe na Dr. RUSA Bagirishya. Dr. akunda kutuganiriza ku ngingo zitandukanye zirebana na politike, ariko kuri iyi nshuro tugiye kugaruka kuri kudeta yo mu gihugu cya Burkina Faso. Ni kudeta kugeza ubu abantu bamwe bayumvise mu itangazamakuru gusa, ariko niki kihishe inyuma? Ese biragana he igihugu nka Burkina Faso? Kudeta ziragarutse muri Afrika. Ni ibibazo byinshi tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Dr. muraho neza? Muraho. Ni amahoro? Asaba. Kudeta muri Afrika zagarutse. No, ntabwo nimukitiranya amakudeta. Nkiriya kudeta ni yakangaye muri Afrika. Ni yakangaye ya Afrika. Ni ya kabiri. Mukagereranya amakudeta ya kera ya telekomande yakorwaga na Occident ngo muyitiranye n'ayakorwa n'abanyafrika. Yego, bayakora kubera gushaka kulibera ibihugu byabo. Donc iyi kudeta yo muri Burkina Faso je ntabwo intangaje, iyi nari nyirindiriye, nari ngitegereje kuko somi igitabo cyuriya mu president Damiba, Lieutenant Colonel Damiba, kuri page 98 arashimagiza partenariat y'igihugu cye n'u France, partenariat militaire. Urumva naho waba utari naho waba biragoye gusobanura ukuntu umuntu nk'uyu ashima yumva avuga neza partenariat militaire y'Abafaransa bamaze imyaka 8 bavuga ngo bararwanya abateroriste bari muri Sahel, byarabananiye kubakuraho. Donc somye igitabo cye nese mbona ko umuperezida atazaramba. Ndabona cyanditseho Armée Ouest Africaine et le terrorisme. Yes, réponse incertaine. Urumva nawe arishyira ari piège. Réponse incertaine. Donc nuko nta gisubizo kigaragara, kandi ari kumwe n'Abafaransa kuva iriya wita. Donc Abafaransa bari muri Sahel, murabizi hari Barikani, hari Takuba, hari Minisma, hari byinshi, hari ibihugu bitanu. Urumva rero umuntu nk'uyu muri Burkina Faso tuzi pays de Sankara, biragoye kugira ngo arambe ku butegetsi, ku gihugu gishaka kulibera Afrika, ku banyagihugu bashaka kulibera Afrika. Uyu nabona ko atazanamba, iyo muyimbaza cyane kwibabwira. None Dr. icyo gitabo Damiba yacyanditse ari president cyangwa yacyanditse imbere atari president, reka mubwira umwaka ku gitabo kirahangaha yacyambitse ntabwo ari kera. Yego, ni muri 2020, muri 2020 ntabwo ari kera. Yabaye president 2022. Yego, ahiritse Kabore. Rero iki gitabo gisomye nawe wahita ubibona ko uriya muntu atari umunyafrika. Nta kinangaje ko yavuyeho, ndabyishimiye cyane. None Dr. Munshamake, niba warakurikiranye ibya kudeta, ubundi byagenze bite kugira ngo abasirikare
banoza umugambi wo gukuraho umusirikare mugenzi wabo atamaze n'umwaka ku butegetsi. Umwaka si wiki umuntu ahubwo baratinze. Umuntu ushobora kwemerera Blaise Compaoré kaza Wagadugu c'est pour pisser sur la tombe de Sankara, kwihagarika kumva ya Sankara. Uriya ahubwo baramutindije. Ahubwo n'abana beza aba Burkina be il fallait kumukuraho kiriya gihe muza kiri hariya. Umuntu collaborateur wa mbere we ni Ouattara. Ouattara si umufaransa ni muwizi. Si umuperezida ngo yamara ikigo. Comme j'ai mon babarire panafricaniste, je trouve ko batinze. Bacuze uriya mugambi bate niba ntabwo ari umugambi ugomba gucurwa. Nanjye ubwanjye ntabwo igomba birahagije kugira ngo byumve Xavier immédiatement uri panafricaniste. Uzi Sankara, uzi uwishe Sankara, ukamwakira comme un invité d'honneur. Nose Dr. ikibazo n'umufaransa cyangwa ikibazo ni Damiba na systeme yiwe? Hoya Damiba niba nakubwiye ko ari inshuti ya Ouattara. Ouattara kuri Ufaransa muri ya region, sibyo? akaba ni inshuti ya Blaise Compaoré gusa. None se bavuga ngo ikibazo cy'Ufaransa gute? Ni Ufaransa bwamushyizeho Ouattara. Ibyo ni mubizi se? Ibya Cote d'Ivoire ntabwo mubizi se? Ntabwo Ufaransa bwamushyizeho ku ngufu. bahiritse Bagbo. Ntabwo bamuhiritse gusa bisha bawe barebe benshi cyane. Sibyo? None se ni gute wavuga ngo ikibazo cy'Ufaransa? Ikibazo ni imperialism. Ikibazo ni Ufaransa badashaka kuva hariya muri Sahel. Kuko Sahel ni itunze Ufaransa. Igihe ngira ngo urafa pasi narakubwiye ko Ufaransa ni igihugu cya kane ku isi gifite reserve za zahabu nyinshi cyane. Iyo zahabu iva muri Mali. Muri Mali afite 50,000 tonnes buri mwaka za zahabu. Nta zahabu iba muri France, je regrette. Rero sinzi igituma mwezita kuvuga ngo ikibazo cy'Ufaransa. Uyu nguyu nta système afite. Damiba ni umukozi wa France. Yari umukozi wa France. Ikibikubwira nuko n'uyu munsi ari muri Balkan. Ntabwo byumva. Yes, bamufashe bamuprotege. Bari abasirikare barimo operation Balkan. So kuba Damiba aheritswe ku butegetsi bivuze ko n'Ubufaransa butsinzwe muri Burkina Faso. Bien sûr. C'est fini. Wabonye manifestation zabaye ni ntuze numvise benshi bavuga ati ntabwo dushaka Abafaransa muri iki gihugu. Bari bafite amadarapo y'Uburusiya na Burkina Faso yego. Ariko none mbabwire nuko ibintu tuvuga rimwe na rimwe mu byirengagiza. Iyi equilibre ishobora kubaho. Equilibre mu bice aricyo. Yego. Kuba nta Occident domina bizakemura ibibazo byinshi muri Afrika. Kandi twebwe tuzabigiramo avantage. Kuko ni twebwe twari tubangamiwe. Sinzi harimo abatabyumva, harimo abazi ko twari tukizi dufite amahirwe yo gufashwa, sibyo? Nta mahirwe yo gufashwa abaho. Niba ubayeho kubera gufashwa ntukavuge ngo ufite amahirwe. Ubwo buzima ntacyo bumaze. Occident nibigushyize muri iyo situation de vie gufashwa ukumva urishimye, icyo gihe menya ko bagutwaye n'ubwenge. Gufashwa no gufashwa. Ariko Dr. uvuze gutya abantu bavuga bati hafi ibihugu byinshi bya Afrika birafashwa. Haba hakenewe kudeta z'Uburusiya kugira ngo bive muri iyo mfashanyo. Bivuze neza cyane. Hafi ibihugu bya Afrika birafashwa. Hafi ibihugu byose bya Afrika birafashwa. Hafi ibihugu byose bya Afrika birakennye. Yego. None se nibiki? Afrika irakennye se? Oya. None se ngo bayifasha kubera kwikunda. Naguhaye urugero rwa Mali. Niba France ari ya kane ku isi muri zahabu irafasha Mali. Cyane Mali niyifasha. Ni Mali ifasha. None se niba France ari ya mbere ku isi muri uranium. Sikura muri Niger no muri Mali. None se Niger irakize? Oya. Geranyije n'Ubufaransa. Ahubwo Niger akeneye kudeta yihuta. Nyuma ya Burkina Faso na Niger. Hakeneye kudeta yihuta, hakeneye kudeta no muri Cote d'Ivoire. Ubwo rero no muri Congo yabikenewe. Congo heze. Iyi Congo ntabwo ari France. Congo Brazza. Brazza na Kinshasa. Yari ntabwo ari France Africa. Ndakubwira ahantu Sahel. Ndakubwira ahantu hatuze Ubufaransa. Yego. Cyane cyane birahugu bya France. Kuko ejo bundi makuru yarabivugiye ati dutaye kaje France Fabio nyine ati twava muri G20. Ariko mbabwira gutyo nuko France fa mutazi cyari cyo. Mutazi ibyayo.
ntabwo igituma mwumva mu ntambaza ibibazo ntabwo muzi situation ya biriya bihugu France ifashe ntabwo muzi situation yabyo sinzi na mwaratembereye no muri Centre Afrique cyangwa Congo Brazza cyangwa Gabon mwabyumva vuba cyane uture munango yitunyuriremo gake iyo situation biri muri iyo situation kugira ngo nuzumva kudeta muri Niger azamenye impamvu Dr Rusa yavuze ko bari bose bakoresha France CFA je vais bien murabizi franc de la colonie française France CFA ni monnaie nazi ni nk'iry'abanazi nivuga gutyo ntabwo ari blague nta nubwo ari ukukabya mwibuke yuko Hitler amaze gutsinda Ufaransa muri 40 yafashe ifaranga ry'Ufaransa aryendexa kuri Dutch uko iyo ushaka ku exploit igihugu ifaranga ryacyo uryandikisa kuri yawe kuko De Gaulle yakuzana France CFA ntabwo ari ubwenge bwa De Gaulle ni igitekerezo cya Hitler donc France CFA c'est le bébé d'Hitler qu'on a développé ntabwo ari ubwenge bwa De Gaulle je regrette De Gaulle paix à son âme ntabwo arafite ubwo bwenge Hitler hari ibinshi byagiye bamwiyespiraho iyo franc nazi yababaje Ufaransa buno Ufaransa burayiro kopia buyikoramo France CFA uzana muri Afrika ubyumve neza France CFA ikorerwa muri France chamarienne ibira bihugu ya bikoresha France CFA biroblige bitegetswe gusiga muri France 50% dépôt obligatoire bakazana ngahe iwabo mu gihugu wabo 50% ubwo oya 25% uko 25 yishura wagukoreye amafaranga 25% yishura ubwo basiga 75 bakazana 25%. Noneho ya ni 25% atakwira c'est tout à fait normal nazakwira urajya gusaba ideni muri France muri ya dépôt yawe kuri ya dépôt yawe iryo deni usaba uzaryishyura avec intérêt kandi ntabwo uzaryishyura mu mafaranga CFA uzaryishyura muri euro ubwo nyibukije ya discours ya Sankara ngo abo ngabo baduha izo nguzanyo baziduha mu mafaranga n'ubundi yacu ntabwo tugomba kwishyura izo urumva noneho France iyo dépôt Ufaransa burayiplasa mu ma institution financière ayungukira amafaranga bwungutse ntibuyagabana n'abira bihugu ntibunababwira sase icya kabiri bakoresha France CFA gufata matière première zo muri ibyo bihugu France CFA aribo bayiha agaciro nibo bayiha valeur nibo bayiha to bayiha juste yibafasha kugura kakao ku mafaranga make kugura uranium ku mafaranga make kugura zahabu ku mafaranga make kugura petrol ku mafaranga make uko nibo bayiha agaciro France igihugu kidafite autonomie monétaire n'igihugu nyabaki ekonomi yacu yagenda gute ubwo rero ibyo byaba appliqué ku bihugu byose bya Afrika banza tukomeza okay sava biratandukanye n'ibindi nibyo oblige kugera dépôt mu bindi yabigo byakoreye amafaranga ariko France CFA c'est particulier voilà noneho France CFA ibyo bihugu ari 14 bikoresha France CFA bitandatu n'umunani byose bikoresha France CFA ariko itari convertible itari échangeable donc itari monnaie unique niba ufite France CFA yo muri Niger ntabwo najyana amafaranga ya Brazzaville ngo nguri ikintu muri Niger kandi hose dukoresha CFA linda kuvunjisha amayero kandi ya CFA rikorerwa muri France aho rero kwari kugira ngo iki kwari kugira ngo Dr gato abadukurikiye babyumve niba bafite CFA bari muri Niger ntabwo bazarijyana muri Brazzaville ngo bagura ikintu no kubanza kuri kwindura mu mayero kwari kugira ngo hataba échange entre les pays zikoresha CFA yego yego komeza noneho umbwire ibyo bihugu umbwire ukuntu France imaze imyaka ingana gute kuva muri 60 kuko le France CFA yaje ryari
le 25 décembre 1945 de Gaulle ababwira ati ni cadeau de Noël. Reba imyaka imaze France eva umbwire ibyo bihugu ukuntu mwavuga ngo si France. Ibyo bihugu nuba mwaratemberemo ndabasabye je vous motive muzatembere muri Centrafrique, muzatembere muri Gabon, muzatembere aho muri Burkina Faso, Mali na Brazzaville, muzagende mushake muri ibyo bihugu ahantu nivo biriho byafashanye muvuga birafashwa. Aho nibuka neza Centrafrique bakopye ko nari mpari dernièrement muri PIB yabo Ufaransa bwashyiragamo 70% bwarayihagaritse. Namwe mumubwire imfashanyo muri ko murarira iyo babwiye imfashanyo ko yavuwe mukamerwa neza ni mu byumva murantuka ngo imfashanyo niba tuzi mpamvu ushaka gutungwa n'imfashanyo je regrette. Ako se docteur wo kumva ko nanone coup d'etat ari zakemura ibyo bibazo nose ntabikemuye muri Mali. Nabwo coup d'etat mutandukanye simba coup d'etat ntabwo coup d'etat yari yose simba coup d'etat y'igihugu simba coup d'etat ya bene wanyu ndavuga coup d'etat yo France yani coup d'etat yo France coup d'etat impérialiste iyo coup d'etat ni rutayishimira. Ntabwo nakwishima habaye coup d'etat muri Ethiopia ntabwo byanshimisha. Ngira ngo urabibona ko Ethiopia ko ritakoronijwe abaperezida bagiye guhamba aba mu mwamekazi bose bagiye muri bis president wa Ethiopia ne wanze kujyamo. Numve difference nuwa na Sankari yabo ntiyari kujyamo. Ese yagiyeyo goyita ntabwo yagiye nawe ntiyari kujyamo. Urumva rero ntuvuga ngo ndagiye kudeta mutandukanye amakudeta ndavuga kudeta y'abazungu ntabwo nkunda ntabwo nakwishimira ko abanyafrika basubirana mu bene bawe byo byanambabaza cyane mubakoze kudeta muri Mali byambabaza kuko ntabwo baba ari bo bayikoze yabikozwe n'u France n'ubu murabizi ko bariko barayishaka amatentative iyo ntabwo yanshimisha. Ntabwo mwakora kudeta muri Ethiopia ngo binshimishe ariko mukoze kudeta muri Niger byanshimisha. Babaye kudeta muri Cote d'Ivoire byanshimisha. Ikindi kinshimisha zera kudeta si mortel ntabwo ari sanguinaire ntabwo babica zimena amaraso ntabwo zimena amaraso kuko nabyo c'est pas une solution kumena amaraso. None se docteur kimwe mu byatumye Damiba yirukana Kabore ku butegetsi harimo ko yananiwe guhangana n'abo jihadiste. Hanyuma nyuma y'amezi angahe uyu Traoré nawe Ibrahim Traoré wafashe ubutegetsi nibyo ari kumushinja ati yagiye ku butegetsi tuzi ko agiye guhangana n'aba bantu ariko urabinaniwe. Yari kubikora gute bari abajihadiste murazi ko bashyirwaho n'u France. None suriya Damiba yari kubishobora gute kandi ari umukozi wa France? Ni ikintu inama umuntu umugira inama ni Ouattara. Ntiwamugira inama nuko Blaise Compaoré yagaruka muri Burkina Faso. Kuko umva arakora abajihadiste gute yari kubayisha mission ye ni nacyo bamuhoye nta n'ikindi wagiye nabwo ko neza ko atazatindaho kuko urebye muri kitamo muzasome page 98 murebe muri kitamo aravuga arashimagiza coopération militaire yabo n'u France avuga ko imeze ite abashima ko bakorana neza kuva babona independence. We ayita independence we aziko babonye independence c'est ça ayita independence ngo bakoranye neza kandi azi yuko deja aba terroriste bashyirwaho na France n'ubu ngubu bananiwe kubakuraho kubera juste ntibashaka kubakuraho. Bagomba kuhaba kugira ngo bajustifie igituma France bagomba kuza hariya bajustifie igituma bagomba kuba ari casque bleu bagize igituma agomba kuba ari 5 Sahel. Ubuse ntashobora kuba yaragiye ku butegetsi wenda atabizi hari ikijustifie undi ko ari abafaransa bamugize kuba atabizi ntabwo justifie ntabwo abantu bagomba kuba victime kubera ubucucu bwe ntabwo igihugu kigomba kuba victime hari abakeneye gukiza igihugu cyabo niho babikoze hari abakeneye kuribera Burkina Faso ngakura kwa Sankara na Sankara apfuye kubera ashaka kuribera igihugu cye. None se docteur uyu Traoré we araza kubishobora ni iki kigaragaza ko ari ibyananiye uyu mugenzi we wari bubishobore? Ubibona ute uko niba Damiba byaramunaniye kandi Traoré nawe akamushinja? Ntabwo kudeta y'uyu nguyu wayigeranya n'iya Damiba.
ntabwo uyu muntu yaba atabishoboye ntabwo ari gukuraho uyu mugabo ntabwo ari gukora kudeta ntabwo ari wenyine ntabwo ari wenyine bakoze kudeta juste kubera bashaka gukura y'iterrorisme kubitabishobora ni gute badeka kubishobora ntibishoboka ariko terrorisme ntabwo iri kureba Burkina Faso gusa iri muri Sahel hose oya ubanza kwikura aho iri hose aho iri wawe Sahel yose izaba libere ubu barafatana barafashyira hamwe na Mali bashyira hamwe na Nigeria bientôt na Nigeria irakora kudeta niza gukurikirana biza Nigeria barabishobora kubera ntabwo uyu Damiba barindiriye yuko agirana amasezerano na Wagner barabura ubu nicyo baza gukora mbere ko ntabwo Afrika ishobora kwiribera yonyine ibyo mpambi bugana mu kabyumba mwebwe mbivuze muravuga ngo ni colonisation zose igihe udafite imbaraga ugomba kugira aho uyapuyaho nakunze kuba urugero mvuga ni Amerika ntabwo yari kubona independence yite yapuya ku France sibyo yes na Afrika ntishobora kubona independence yite yapuye ku bigo bifite imbaraga kandi bisubiremo iyi equilibre iri organiza iri kwirarwanya nouvelle ordre mondiale yashizweho n'abagusa izakemura ibibazo byinshi Afrika igomba guprofita ikaba libere ikabona independence ntabwo Afrika ntabwo iri capable yo kwibohora yonyine ngo igire independence ntabwo iri capable kutumaze imyaka irenga nyinshi murabizi kuva kera rero murasetse mvuga ngo murafashwa mufashwa nande mufashwa bari abantu bafasha ibyo bafasha babikuye revolution industrielle yavuye he ibyavuye muri esclavagisme na colonisation Occident itarabona Afrika yari imeze gute murabyibuka yuko Europe ariyo continent yari ikennye ku isi muri Moyen Âge ntabwo mubyibuka niba ari ikennye ku isi muri Moyen Âge intambara nyinshi izamoko izamadini ibyorezo byinshi mwese muribuka peste justicienne peste noire igihe bagira pogrom de juif bibembe ibiki indwara nyinshi inzara nyinshi intambara nyinshi iza kugira ubuzima igeze muri Afrika none uyu munsi muravuga ngo barafasha c'est triste barafasha iki ibyo batwaye ibyo bafasha ntaho bihure n'ibyo batwaye niba abantu bashobora kubakoresha imyaka 400 batabahemba bakagira production bakagira si production gushika naho bajyaga babimena mu nyanja hanyuma bakagira revolution industrielle kubera mwebwe barangiza bagakoloniza bagatwara amatiere premiere zose bazikura muri Afrika barangiza abanyafrika murashimisha cyane ngo barabafasha naho wasaba indemnisation ntibazibona abanyafrika bakwikuramo ko bafashwa barafasha ibiki baradufasha iki ko badufasha ibyo batwibye nabyo bataduha nk'ibyo batwibye baduha ubusaza ntibabireke kuko ntacyo tubuze Afrika ntacyo tubuze dufite byose icyo tubuze ni independence ni souveraineté ni autonomie kudakora icyo ushaka ahubwo twize tugiranye ikiganiro tubwira ko nta gihugu na kimwe kiri souverain urashaka ko Afrika igira souveraineté gute habaho icyo bita rapport de force habaho imbaraga Afrika igiye hamwe izo mbaraga yazigira yagize imbaraga urwana kuri souveraineté yawe ubona byashoboka Dr kuko niba bakadafi baragerageje no gushaka gukora ifaranga rimwe bakagira ibibazo nk'ibyo twagiye tubona uhereye kuri Mugabe nawe uburyo yafatwaga nk'umuntu mubi nk'inyamaswa ibyo bibona byashoboka hari kera ndakubwira ko hari ikiribure ubu ngubu birashoboka iyo ikiriya gihe cya Kadafi ntunamari ntabwo ibikiriho ariko kiriya gihe n'iki kiriho uyu munsi Occident irata imbaraga iri andecre birashoboka uyu munsi wibwira ko Mali president wa Mali bakiri ku butegetsi Ethiopia bikiriho
Ethiopia ibasha kwisambura nkuko basambuye gusira Avenue yari plan bayinaniwe kubera iki baze kubera Ethiopia yagize imbaraga nyinshi bayinaniwe kubera Chine kubera Iran no kubera Uburusiya na Turkiya rero biriya byabaye kuri Gaddafi ntibizongera birashoboka ntimwicike intege umura birashoboka n'ubu ngubu uyu wa Burkina Faso ntiyari kumara n'iminsi ibiri yari gupfa nka Sankara ariko nta cyaba uraza kureba Afrika rero birashoboka byose ibintu birahinduka erega burya nta empire ibaho d'une façon éternelle ibyo ntibishoboka nta bwami buhoraho kugira igihe bukarangira none Dr kuri kuvuga uyu mugabo Traoré ngo ntabwo bari bumwice aragumaho biragenda gute we afite izihe strategie ari bukoreshe kugira no nakubwiye strategie afite no kwiyasosiya n'abarusiya na Wagner ntabwo baza kumwica arakora ko Romalier kuko no mu buryo bavuga ati dore mari uko imeze ati natwe tugomba kumera kuri erega sinzi ko ubyibuka muri biganiro twagiranye nakubwiye ikintu bita influence nabwiye ni Mali ishobora ku influence ibindi bihugu bikagenda kuri nuko panafricanism iza nuko ibihugu ishobora kuba Afrika ishobora kubimwe bagendera kuri influence ntabwo Mali nibabonye Mali il s'en sort très bien barakurikira ntabwo aba imperialiste cyangwa abafaransa wenda bashobora kuza guhindura umuvuno nabo hoya ntabwo bahindura ko ntacyo batakoze kuri Mali ariko izo mbaraga ntazo bafite ko ntabwo arusha gusi imbaraga uburyo ushobora kubona bashobora kurekera Dr kurebye nka Central Africa niho hagiye habaza tentative coup d'état simaze kuba zine ariko ntacyo bashobora hari Wagner kandi muri ibyo bihugu byose ari Central Africa ari Burkina Faso nta gihugu cyari gitunze Ubufaransa nka Mali niba Mali yarabananiye ntabwo Burkina Faso yo baza kwirirwa batabona umwanya Burkina Faso ikintu bakoraga ni pamba ubasigaye bari kura muri Benin nta byinshi bihari none se Dr ubu nko muri Central Africa president waho abaturage barimo baragigaragambye bavuga ko ashaka guhindura itegeko nshinga ibyo nibyo twagashimye ko ngo bifatanyije na Wagner ariko bahinduye itegeko nshinga ngo bakomeze bategeke bo bari abaturage muri Central Africa haracyari bajya kugirira guverinoma abafaransa barayinjiriye ndabizi bari abaturage nabari ko bara ni influence y'abafaransa bari ko ni sabotage kuba twadira ahinduye itegeko nshinga gateka je nabishima kuko ntawe mbona waramplace twadira uyu munsi muri Central Africa buri abafaransa barashaka byo bagiye ubashaka azari hindure aguma tegeke kuko ntiharagira yuko hava umutegetsi muri Central Africa aza umushashya ikibazo zino umutegetsi wabo none se niba manda bamutoreye zararangiye urashaka ari hindura kubera iki oya manda bamutoreye se ni igiki manda ni igiki manda ukava ku gihugu ubona kishobora kuriska wakwereka ahageze je nagize muri Central Africa mu kwezi kwa gatatu ejo bundi mva mu kwezi kwa 8 hari byinshi byahindutse ugeze no ku kibuga cy'indege cyabo hari byinshi byahindutse umuperezida nk'uwo urashaka gihehe ese comme president sa n'umwanya umwe mwe mushaka none se iryo tegeko yari kuyeho kugera yirirwa kinana naryo oya kandi bazarihindura nyine nari kureho ikomeza tegeke mpaka zo oya subwo reka ntabwo tumutegeka ibyo akora ariko konstitution bazayihindura ibyo nibisanzwe none se niho bibaye honyine se konstitution irahinduka n'ibintu bisanzwe no mu Rusiya barahindura ibyo ni ibintu bisanzwe hari ibintu mukeneye ko mu president agumaho jusqu'à un certain moment na bakagira none se nk'ubu Putin yavaho Uburusiya buba buriye Dr noneho kuri wowe uyu munsi habonetse igisubizo wenda muri Burkina Faso nko kubivuga igihe byakweshuwa igisebo kuba panafricanisme biramutse byeshura oya naho byeshuwe Burkina Faso ni igihugu mu bindi bihugu byinshi gusa mfite ikizere ko biteshu
ku Burkina Faso ndabazi n'aba panafricaniste ni benshi cyane ndabizi urebye na manifeste ikintu bari ko baravuga bose barahuriza kuri kimwe ahubwo ati ntabwo dushaka abafaransa. Kuri wowe gufata ubutegetsi kwa Traoré no gutsinda kwa panafricanisme ni processus urabona ni ibihugu bibiri bimaze kugaragara ariko zibindi biri inyuma yabyo. Nakubwira nka Cameroon, nakubwira nka Niger, no muri Cote d'Ivoire ntugire ngo watarafite amahoro. Hari ibindi bihugu biri inyuma cyane biri inyuma ya biriya. Na Cameroon iri hafi uzayibona ariko nta n'ikibazo ufite perezida wabo nasa nawe asa nkaho ari hafi gusoza ubu ariko arasoza neza kuko ntabwo akiri kuri France. Kuri wowe gutinda ku butegetsi kw'abaperezida b'Afrika ntubibona nk'ikibazo mu gihe hariho bamwe mu banyafrika babona nk'ikibazo? Abo babona nk'ikibazo sibo nibyo babashyizemo. Gutinda ku butegetsi ni ibiki? Uyu mwamikazi muhambye ejo bundi amaze imyaka ingahe? Ariko bari muri Repubulika ni yande sibo bayizanye. Ibyo bintu nibyo babazaniye si ibyanyu. Mukimara kubyemera mwakemera condition zabyo. Ibyo Repubulika babazanye. Icyo wemeye rimwe nemwe wakemejwe ntabwo ari ngombwa kucyemera buri munsi. Ni generation. Iyo generation yabyemeye siyo. Nuba se twaremeye ubucakara tukomeze ubucakara. Okay, no duhira twaremeye colonisation dukomeze colonisation. Ubona ko generation iriho uyu munsi none nyine bikwiye guhinduka kuko oya bikwiye guhinduka n'ibyishi muri Afrika sibyo. Nababwiye ingero unose ubucakara tubureke bwamaze imyaka 400 kamema bari abantu babaze imyaka 400 buhindurwa na mama generation ya nyuma. Colonisation imyaka yamaze ubu harimo niyo colonisation tuyireke. Rimwe na rimwe muravuga ngo Amerika ni yakolonije sibyo ariko yakoze neyo colonisation nayo yarakolonije. Ntabwo rero twaguma muri ibyo tubyiruka. La jeunesse africaine doit se débarrasser de tout ça. Yeye kenshi ni adresse kuri la jeunesse niyo igomba kulibera Afrika. Ntushobora kulibera Afrika uvuga ngo batubwiye gutya ngo amakondition yabo babarusha ubwenge se bababwira ibifite inyungu zabo. Nta numwe ubabaye abanyafrika, nta numwe ubabaye abanyafrika, nta numwe ukonsidera abanyafrika nk'abantu. Ni mwebwe mutuma tubakonsidera nk'abantu. Niba mwumva ko ibyo babwira ibyo mugomba kubaha ibyo bakubwira iki? Nta nyungu ufite mu byo bakubwiye. Ibyo bakubwiye ni ku nyungu zabo. Kubwira demokarasi kora manda ebyiri ni ku nyungu zabo. Ntabwo bakeneye kuko rimwe na rimwe iyo babona ushaka inyungu z'abaturage bawe barakwica. Umuperezida ukunda abaturage be ni ikibazo ni ngakura kwa Magufuli. None si ibyo bintu nibyo twagumamo. Tubyirukanisha amakudeta cyangwa dushaka ubundi buryo twakwicara tukavuga ngo bihinduke? Oya ntabwo kudeta ari ngombwa hose. Umuperezida ashobora kuba ariho wenyine ariho akabikuraho singwa kumukuraho. Hari abaperezida ba panafricaniste wenyine arabiyikurira wenyine singombwa. Ubona bishobora gukora Dr. Kubera iki ya? Hari abaperezida ba panafricaniste. Urabona hariho system z'abafaransa ziza nkuko mubivuga zamaze gusa nkaho abantu bazize barazonka zijya mu maraso yabo. Oya nta muntu wonka ideology. Twadera ko batamukoreye kudeta ko yabikuyeho. Ntabwo bamukoreye kudeta twadera. Wenyine yikuye kwa France. Hari n'abandi baperezida bashobora kubikora gutyo rero. Singomwa kudeta. Kudeta ni nk'uyu yabona nyina n'umufaransa. Kudeta ni nka Ouattara. Kudeta ni nk'uri wa Niger. Abandi singombwa. Ntabwo ari ngombwa kudeta. Kudeta iza nyine kubera byananiranye. Ariko ubundi singombwa. Ari abaperezida ba panafricaniste. Bravo abaperezida Tshisekedi arimo. Abasimbizi. Oya impamvu mbivuze nuko n'abanyekongo nabo bamaze iminsi mu myigaragambyo bamagana MONUSCO bamagana iburyo M23 yafashe bunagana bati ibi ntabwo tubishaka. Deja nabo bagiye hari nabo bagiye myigaragambyo bafite idarapo ry'Uburusiya. Ry'Uburusiya warabibonye. Aya ntabwo situation ari zimwe kuko Congo nta puissance yayigumyeho yayimonopolije. Bayirwaniye mari benshi ntiyamenye uwo yiruka ntiyamenya n'uwireka. Ni nacyo kibazo ifite. Ariko ibyo bihugu bindi nkubwiye bifite puissance imwe yabihagaze hejuru ari bwo France. Reka Afrique de l'Ouest irangize ibyayo abandi bakurikira. Ya influence.
Dr reka dusoreza aha niba nta kindi watwongereraho kuri iyi coup d'etat yo muri Burkina Faso wenda nibyaba bigiye gukurikira hari oya igiye gukurikira nuko n'ibindi bihugu bizakurikira gukora coup d'etat naguhaye urugero ko bashobora gukora coup d'etat muri Niger no muri Burkina no muri Cote d'Ivoire muri Cameroun singombwa muri Cameroun singombwa uzana Brazzaville azana panafricaniste muri za Guinée wera ntabwo uvuga Guinée Conakry ohiriya bariya n'aba panafricaniste cyane naba muri Benin kwa Taro hariya nawe harakenewe abafaransa baracyafite cyane mu ntoki Guinée na Belfast ntabifite cyane kuko na France bakoresha ubwo ni kimwe na Chad bayanze kuva kuri sekuture ahubwo Chad ya Dr reka tugushimire cyane ku kiganiro duhaye kuri iyi coup d'etat yo muri Burkina Faso ni byinshi abantu bibazaga banatwandikiraga batubwira bati Dr Rusa naza tubwire uko bigiye kugenda merci ndababwira iki se ko ari ibintu babwira n'ibintu namwe mubona nuko mwa mutashaka kubibona rimwe na rimwe twe tuba tubariza abantu nk'abanyamakuru oya nk'umuntu yumva ko Afrika igomba kuguma uko imeze ko ibindi bidashoboka ko washaka bamwica nka Gaddafi ibyo no kubyikuramo gupfa bitwaye iki bigomba guhinduka numukunde ariko Dr nibura wapfa ariko abupfire bagasigara bari ku murongo washaka simwe na utane yose bira ntibizasubira ntabwo nta gihugu kizasubira gusenyuka kuri ntabwo bishoboka ubazagenda bica umuntu nka kuri abise Idrissa Déby ariko ntibasubira gusenya igihugu kuri ko narakubwiye ko Occident itagifite imbaraga bamaze gusenya Libya uribuka ko Putin na Jinping babandikira ati ntimuzasubire kuza muri Afrika gukemura ikibazo gutya nta handi bizaba biriya byarangiye ibintu biriko birahinduka kandi bizahinduka muri Afrika gifite ikizere ya Dr akoze cyane akoze namwe